khen cho nó cũng do không mà này cũng là hạ bây là lũ trò cho viên dầu nè xả mua nhia hạt tiền ví dụ đi chả nên thay dùng mua nhia nhở rất cái mua nhia nên cũng chỉ nhớ cần phải thế nên cũng chỉ dùng gì cần phải dùng gì cho nên số tuổi mua nhia thay là họ dùng nhớ nè cho nên số tuổi cũng dùng gì ta cả họ mấy cho nên mua nhia cho nên họ chỉ mua mà cho nên là chạy tàu hạt tiền cho cái mua nhia nó là chỉ nhớ thế nên cũng chỉ dùng gì ta chỉ phải dùng cỡ có một vị trí thì có bao bé bao tủ su trong gói ở bé cái lệ ở bé bao tủ su là chế bé mà liền theo vị trí cho nó trâu xứ chế bé ở tàu cho nên là nó số trả số nhà nhất là họ luôn bán tu nó cóอยู่cóยิงเจ๊ก็อยู่จุดตรงกลางแต่ชีนกูมั่วอีห้องว่าหาติปวดล็อกชีวิตยกกระสับเป้าก็สับเดอก็เจ้าเก๋ว่าก็เตาไฮลูจีรงจีเฮาเลยตูแล้วยังเดียโอจ่าเลยจีลูกก็โอจ่าเลยจีช่างก็โอจ่าเลยจีป้าก็โอจงโอจ่าเลยจีมันถือป้าก็แล้วยังเดียแล้วตัวเฉาก็ซื้อก็อยู่ฉีก็อยู่ขี้ดาลีเลยจีแนะนำแล้วก็หาเดียก็มุกเกิดห้องว่าปวดล็อกชีวิตนะจะคนนี้เขาว่าอยู่เดินเตาก็รุ่นจ่าว่าหยาเนี่ยเลยก็อีฉีนึงchỉ hay viên dầu chỉ hay nền hay chỉ hay các tổ chức tung gỡ ít bộ trái dạo trà là chỉ lúc có trời đi có sao kéo có dùng rồi luôn thiết chỉ ta lên đó là do vì đi trà có dùng là chúng lên bỏ chỉ ta lên đó là trà có nhìn nhìn khi có nhìn nhìn du nhìn nhìn thuận tụi do chẳng tăng mình nó chậu à do ô có chỉ có khử nhẹ là do thế có ô đó chỉ chuyện tệ nè chị có giờ dùng một cỡ bí xả ở đầu có luôn ra là thế là hô thì bột lọc xí na cũng mua không đỡ trò ít trong video không số nên số tuổi cho một cỡ do ô đi chả có thể lý mua nhẹ nhá trò xóa phản ứng cậu nó thế nên đỡ là hô thì không bột lọc xí vịt theo mua không có niệm kinh có niệm chị có giờ bao thì anh này là ít thôi nè, yo kinh yo chỉ sẽ đi trả ít thôi nè, là yo mua bánh sứ là yo mua nhẹ nó, lợi cho đi trả thế là cái sản trong đi trả, em lợi thế là mua nhẹ tàu, cho nên là không được nó, giờ lên từ họ sản cỡ đó là có lòng ít không xứ, ít $1 nó, yo, ta chỉ có họ lòng không lợi nó chị, anh này nó cô yo mua promotion đó có trò xoang nó, vì hay tiền, họ nói yo Thái Píผ่ากดจั่วยังเห็นจะชวนเราแหละชวนเราแต่นู้นแหละซื้อผมมัวคอนเลยเจ้าหล่ะเราเนี่ยเฉยๆกับอีห้องย่อปลดล็อกชีวิตเจ้าห้องที่ย่อห้องปนเนี่ยเก่งปนเนี่ยจริงปนเนี่ยมันเป็นสื่อก็มัวเนี่ยเลยก็อยู่จากก็ทีนี้ตัวเราก็จะเนี่ยก็มัวเนี่ยเลยอยู่ในจ่าแล้วเนี่ยเนาะมัวแต่ดูนี่อยู่รอเสียดักก็อยู่จากก็ที่ตัวเราก็ปนเนี่ยที่ก็ที่ตัวเราก็จะละหลวดที่ก็จะตุกเข่งก็จะตัวเราเท่ายังเห็นแต่ห้องเราเหมาะสมโดยไปจันใช้ห้องbây giờ là lụa mua nhẹ thế giới tôi nè chỉ chia cóอยู่จุดตรงกลางthế cóอยู่จุดตรงเป้านะโอเคที่นี่เดี๋ยวลองแชร์ที่อันนี้นะโอ้ชอนในสไลด์สุดตัวลิงก์ที่เขาเราบอกว่าเขาวิดีโอเนี่ยเนาะก็หาสักเกิดแล้วก็มานี่ชอนแต่ละต่อไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวลองในสไลด์สุดตัวย้อนชิ้นจีย้อนจะห้องปนเนี่ยเก่งเทียบปนเนี่ยเจเทียห้องปนล็อกซีวีจอนี่ใช่ได้ไปมาชิ้นจีเขาเนี่ยชอบ